marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Desmond takes a trolley to the jewelry store, buys a 20-carat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. In a couple of years, they have built a home, sweet home, with a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after. Ayan na, naimbag nga rabi tayo amin kakabsat. Ken papagayam gata medyo naladaw tayo ita. Halagata kablaawan kayo iti naimbag ken nagasat nga rabi. Sings it with the band. Ayan, syempre kang runaan ni Kadaniw Catalina Casco, isut kaunaan. Ayan ni Padli Vizcara Tiu Maribel. Ayan. Iya Kadaniw Renz Garma Manuel Belango, Kadaniw Cristi Balwang. Ayan ni Gayem Jonalyn Ardiles Jose, di tanay karatakat amulong Cagayan. Ayan kat naka-tune in. Ayan nagyaman nak Gayem iti parang tune in mo uray na puyat ka kata adda kalat tangagur uray. Ayan. Ayan ni Kadaniw Everlyn Patung Pagirigan. Ayan na imbag nga rabim Kadaniw pa shout out man dagitay taga Baggaw. Pa-request man tay dikan agsang sangit kunana. Ayan ni Kadaniw Isla Noa. Ayan na imbag nga rabi. Ayan ni Kadaniw Sel Barnacha na imbag nga rabi. Kadaniw Jan Basa Trinidad. Manang Nicole Alexalen. Ayan ni ayan ni Shakti Kaunaan kunana may. Ayan ni Ading Lailani Mamuad na imbag nga rabi. Padli Maribel Vizcara Tiu na imbag nga rabi idol kastamit kada kayo nga Kadaniw kunana. Ayan kat syempre ni Sir Conrado Lolo Pabiona iti Ilagan City Isabela na imbag nga rabi. Ayan ni friend Melanie Garan iti Timlique Baggaw Cagayan. Imbag nga rabi. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty. Ayan di request ni Kadaniw Everlyn Patung Pagirigan. Dikan agsang sangit kunana. Ala di kan to agsang sangit wenno di kan agsang sangit. Ala kita ikwamot isure mo mut ata ni baka dati agsangit. Wen kakabsat ken papagayam daytoyen ay di kan tuwag sang sangit nga sonata. Para kadagijay naawanan ken napukawan itinamnama. Madikan to nagsangsangit pagayam Evelyn Patung Pagirigan. Ket punasem dagita lulwam. Ayan. Ayan ni Abadi Idron Pascual na imbag nga rabi pa shout out.
Dito na Roma Enrile Cagayan. Ayan, Marlon Kawilan, Marlona Umaykan. Kunana, pukpukawin ni Kadani Renz Garma Manuel Belango. Ayan ni Manang Janhele Hermano na imbag nga rabi, Beba Stars Moon na imbag nga rabim kabsat, kablaaw man iti Tagalasam. Kunana. Ayan ni Kadani Marbig Parungaw na imbag nga rabi. Ayan, Sister Sel Barnacha Raisin Biernes Catalina Casco. Ayan mon ngay sis. Kunana. Ayan ni Gayem Jonalyn Ardiles Jose. Nyahaha. Kunana. Giyaman iti pa shout out Gayem. Dandani ako naturog. Good evening Pinas. Padli Maribel Vizcara. Tiu Marites Concepcion Remando. Medyo mayat ti isem ni Gayem ko. Kunana. Itang intradam. Ayan. Ayan, pakipukaw nakman. Ayan, kablawak man ni Buddy Jonathan Kabati Corlanes. Iti Cruz Naligas, Quezon City. When kita inton umadani nga eleksyon kakabsat ken papagayam. Ket hanyo liplipatan nga ibotos tayo. Iti tumaray nga barangay opisyales. Iti Cruz Naligas, Quezon City. Ayan ni Kadani Red Heart na imbag nga rabi. Ayan, Body Idol request ko man tay kasano timang lipat. Kunana, iyuray ko Body. Ala day 20 request ni Kadani Renz Garma Manuel Belango, Yellow Rose. Ket isala tay man pailang. Ayan ni Kadani Ulani Parinyas, maybe ibag. When no naimbag nga rabi o dita. Nga awan ti labas na ading ko kunana. Ayan na imbag nga rabi kini Padli Marites Concepcion Remando. Ikadani Ma'am Junalyn Sugitan Umaykan Conrado Lolo Pabiona agdengeg kan rugin kunana. Wen na imbag nga rabi kini Sir Conrado Lolo Pabiona iti Ilagan City, Isabela. Ayan, good evening my dear friend ko. Pabati man yung ate kong maganda na birthday niya ngayon. Walang iba kundi si ate Mary Jane Valdez na lasing na ako ngayon. Thanks my friend, kunana. Ayan, nagkata na imbag nga rabi, friend Joy Manaligod. Kahit kasamiten nga happy birthday kini Kadani Mary Jane Valdez. Nagmayaton nga ikapot. Isurat kunto amin dagiti request ni Kadani Renz Garma Manuel Belango. Tainton na kumasar. Keta dagito ito ti ipatangatang tayo nga sonata. Binaliwala. Yellow Rose. Sa Paskong darating. Never thoughts. Ayan, memorize ko amin dagita nga request na. Ngumjek di kamo jay never thoughts han nga hansa crazy kuna napayaji kita. So today as I lay sleeping you left me here alone and you said goodbye with a single yellow rose. Ayan ni Padli Maribel Vizcara Atiu.
Ayan, Jonalyn Ardiles Jose, thank you Padli. Agpuyat kamet itan, ilipas mo awan tinurugan. Kunana. Ayan, ni pagkawakman ni Kadani Usel Barnacha, iti Minabang, Ilagan City, Isabela. Ayan, idol request kumantay sana dalawa ang puso ko, kunana nagloko kan. Ayan, ni Kadani Sally Domingo, happy birthday. Ayan, salamat sa pagbati friend ko, kunana ni friend Jonalyn. Weno Joy Manaligod, iti Isabela. Ayan, ni Kadani Joven Abig Dulnuan na yung bangarabim sir, mayat ti agkukut sir na lamiis kunana. No adda iti kaabay. Ayan. Ayan, kita kablawak man ni Mareng Gerly Baraka iti Cruz Naligas, Quezon City. Kaya nag-iisang babae sa buhay na love ni Buddy Jonathan Orlanes pagtulog. Pero paggising madaming love yan. Joke lang, madaming love dahil nasa trabaho yan. Ayan. Ayan, naimbang ngarabikin ni Kadani User Condrado Lolo Pabiona iti Ilagan City, Isabela. Ayan, di kababayan ni Kadani Usel Barnacha. Ayan, ni Kadani Jemar Justin Dawala na imbang ngarabi. On my pillow lay a single yellow rose. Ala, dahito yan tay request ni Kadani Usel Barnacha. Tay dalawa ang puso ka no, delikado. Grammarly helps make your writing Only way that you could say good. Ayan, ni kabaya ni Kadani Tabisora Dona Mangalan Winumang Lanlan. Ayan, pa shout out ko man amin nga taga Amulong West, family Tabisora. Found another and it Ayan, Mabatan Dayag Narag family. And request ko man tay ikaw ang dahilan please. Pa shout out ko man darling Maribel Jen Basa Trinidad. Jen Marites Jen Mar Justin ko na nagaya. Shortcut. and you said goodbye. Ala dayto yun Kadaniw. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop, 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 stop. Woo. Woo. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Woo. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop.
stop, stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, stop, stop. Ala, dito yan tay request ni Kadaniw. Tay sexy kinagwapa. Iti Tagalingo, Solana, Cagayan. Awan sa balin no saan nga ni Kadaniw Catalina Casco. Ayan. Kadaniw Roldan Mariano. Idol request ko man jay agbabakit. Dalikadon sa. Ayan ni galing kay Maring Gerly Baraka. Ayan pabati kay Miss Maribel Vizcara Tiukat at kay Jen Basa Trinidad at kay Mahal ko rin kunana. Ayan nawan sa balin no saan nga ni Buddy Jonathan Orlanes. Ayan yung asawa niya daw na babaero. Joke lang. Ayan ni Kadaniw Cristina Toledo na imbag nga rabi ni Manang Evelyn Ricanor Viloria na imbag nga rabi dita na Quezon City. Ayan sir, request ko man tay ikaw at ako ken ikaw ang dahilan. Ayan nagyamanak. Ala nagadun aya. Ayan tay request ni friend Melanie Ingaran. Ayan forever. Ayan, Renz Garma Manuel Belango, ayan mon, madik makita tay reply nga comment mo, kumaitay, timawag ni Amo, kunana. Ayan, haha, madi ito nga rod agayem, any of my favorites latan, kunana, sige. Ayan, ni Kadaniw gurbak-gurbak na imbag nga rabi. Ayan, karaman kadigidi kagagwapo, dagita, ken nakpapintas. Ayan nga kapipintasan ko na naman. Ayan ni Manang Nicole Alexalen, Marites Concepcion Remando, thank you Sisi. Ayan pa shout out idol kin ading Kucherian Asuncion Barnacha. Tatay pay nga gururay ti live mo, naturugan nan idol kunana. Ayan ni Manang Marites Medina na imbag nga rabi. Ayan, nadatan ni Kadaniw Sel Weno Reysen Biernes na imbag nga rabi. Well, there you go, folks. A little, I was going to say jig, but a little waltz for you folks. Hope you enjoyed it. Alabay tuyain kita. Padan sa tiket na sumala. Kita'y sukisok ka no. Alahan ka madanagan na Padli Maribel Vizcara tiw kat teriribok mo kat na isalang daytan. Ngem sakbay na ti amin kata ipatukar ti mantay may isa nga favorite song ni Gayem Jonalyn Ardiles Jose. Ngay sagsagot na kini Mr. na ngawan sa balin no saan nga ni
Mr. Eldomar Jose. Ayan, sumalan ni Kadani Joben Abigdulnuan. Sakbay ka nung maturog at kaya't na palang ti sumala. Ayan. Alakad kastoy lang ti step na dayta. Kasla paypayakpak. Ayan, yung request ni Kadani Red Heart. Ala, lumag tuman siguro daytan. Hanti man makitaan. Ayan ni Kadani Renalyn Banyaga. Naimbag nga rabi idol kablaawak man aming nga dagiti kagayem. Kain kakabagyak. Dita na Bagaw Cagayan. Ayan, Sir Banyaga family. Miss kay aminen. Request ko man tay I love you, goodbye. Bye-bye, I love you. Ayan. Ayan, pag-ibig ko sa'yo di magbabago kung nanagayam. Ala, dahito yung request ni Gayem Chonalyn Ardiles Jose. Darling ko ket agsangsangin anabartik na anagawin Kalawag ko di napatyan kaya't natisutong palen sandi kam na kay nawatan Angit arum warjerwangan Dagusa ka nagpakawan Kamasyan na pinapagsangitan Di kanto agsangsangi Di kanto agladladin Yun kanto nga umisang karamida Di kanto agsangsangi Mamno ada ti pagkurangan Sabay kumata maawatan Ayan ni Kadani Raisin Biernes tay tutsing nga request na kitahan ko masapulan. Ayan 30 minutes ko nga sinapsapol yay tutsing nga request na talagang awan. Ayan. Iso nga nabayagan tay nag-live kasi 30 minutes ko nga sinapsapol tay request na nga tutsing kat awan nga talaga. Alagat pagpasensya mon pagaya Raisin Biernes. Talagang ahan ko masapulan aming nga dictionary iti YouTube kat kinita kon pati kadagijay amin nga Spotify kada kon kinitak amin awan nga talaga ti tutsing diyan nga nagmadiya agasa majay 9:30 tapos 10:20 na kanalpas nga nagsapsapol awan lat nga talaga
Mangiluod dayjay nga tutsing nga mangiluod nga talaga dayjay. Nagloko kan na kadani recent Biyernes, binannog na tikas taunay. Nagsangit arong Noon niya kami na nga tutsing nga yapo. dago sa kanagpakawan. Ayan, di tutsing ka noon kata para kini kadani o Renz Garma Manuel Bilango ni Lola Poleng. Ayan, para kanyam dayjay. Dati pag Ayan, delaying that time ata nga lola kung kunana. Uy, nagpaisok pagayam. Ta sinapsapol ko nga talaga. Kita tay oras na nga pinangsapol ko. Nya oras si tayon. mailawan, iba nagapagpitutan. Tutsing. Alright, kita tutsing. Alright. Anak makaget over tayo tutsing ako nana. Kanto agladlading kanayong kanti Pinpaulit-ulit na baymot nga request. aramidet Nga mawan lata. Ayan, 917. Kita nyo, 917. Yan. Yan, 917 na ngayon na text ye tutsing. Katahan ko lang ta masapulan. Anya oras nga sinapsapol ni awan lata. Sino nang kanta ka di jay? Ito sa pulot nga talaga. Delaying tactics. Alakata daitiman forevermore when no forever request ni friend Menali Ingaran.
Ayan, angry attack na konseswa. Ayan, tushing ajay ko na nagayam. Tushing. Ayan, yamitin. Ayan, kadani ipatukar mo ba dyan request ko, riot nga ipatukar mo, ano ni kadani Robert Jose, adya bildat ka no? Nagloko mo ta bildatan na yapo, yan. Makakatawa na ka makalug kaya po. Ayan, di request ni pagaya mga kadani dyan ba sa Trinidad. Kita hantay masapulan, kat ikorit tata ipatangatang tinamdama. Ayan, kita kablawak man ni Police Corporal Jack Was. Ayan, nakita kablaw nagapo kini Buddy Jonathan Orlanes. Kita na Quezon City, Philippines. Ayan. Ayan, nabandog na agtaypen ko na 100 times kun inulit-ulit incorrect ko na. Ayan, ni kadani Mary Grace Mangusin na imbag nga rabi. Ayan, dita na kablaawan na kano dagitay kabagyan na. Dita na Benito Selben Isabela. Iti family Mauricio. Ayan, na idol pakiplay man jay nagmamahal kahit bawal ko na. Sige, damdama dayta. Kadani yung Sel Barnacha. Kita babaen dahi nga kanta. Kita may saman nga daniw. Itin nakipatangatang kakabsat ken papagayam. Kita ito kita daniw nga nagapo kini kadaniw dyan ba sa Trinidad. Iti nangalasawan Amulong, Cagayan. When kakabsat ken papagayam itinal daw aldaw ket makarik na tayo iti ayat. Ngimadadag iti saludsod iti puso ken kapanunutan tayo. Noan niya kadi iti ayat. Alawen kakabsat ken papagayam iti daytoy nga gundaway ket intayo manggigan iti sungbat dagiti saludsod babaen iti daniw di kadaniw dyan ba sa Trinidad iti nangalasawan Amulong, Cagayan. Daytoy ket napaulwan iti anya kadi iti ayat. Daytoy tayrik na no agring ka iti bigat. Jay isem mo no mabasam tay text na nga in ka na awat. Tayrik na idi in kasuna inawat nga agbalin partet biag mo nga ingganat ingana. Kaya, naggana sa'yo. Daytoy daydirik na, no isunak ket kaduam. Dayragsak ken katawa yun no, da kayo ket agden na. Yan, naggana sa'yo. Daydipitik ti puso yung agmaymaysa. Jay arakop na aparalang ken ka. Iti rabi, nusikan, tainak makikita ket anyan iti daras ko nga mapan iti katreta
apapan kun ikumot tay napuskul nga ulesta. Nya naggana sayang. When biyag ko, daytoy barukong ko. Daytoy barukong ko. Ket inkameten pagpunganan. Uray lagtibayo. Agalo-alon. Daytoy pusong ko. Ay, naggalasay. Ayan. Permitay ragsak ti barukong ko. Wenno barukong mo. Hindi bisungin na tay bibig mo. Idiin baga na ti. I love you. Nagimasay. Alagat imbagam meten iti I love you too. Yan. Ngayon iti bangir nga banda, dayto met tay rikna nga mangdadael ken ka. Tay banag amang pasakit kadagiti pusom asinulatat ni laon na. When nasakit nga ibagam, nga siyak lang itilinaon ta pusom, ngem apay, nga idinaturog ta, ket kunam nga nagtagtagainip ka, ket inkog tarnak, oray lalak na tinag iti baba. Anyan, nagloko ka. Anyan iti rason mo, tay iti bigbigat, nga makariing nag, ket adda na kun iti sofa. Ayan yan, naglokokan. When harigat iti agayat, aglalo no tay ay ayatem ket hanna kamit kayat. Han mo may pasugurado no agbalin met anasayaat tay relasyon nga librom wenno inka insurat. When nagpaiso iti agayat ket haan nga baring-baring, tasikan tayag sangit ket si kameten tayag katawa nga dinar oras. Ayan. Yan. Makilik na man. Ay nako, Diyos ko ya. When sayang dagiti lulwa ngayon kaparuaren nga awan iti kais-es kan nameten. Ngem uray kasta manpay ti agayat lata wenno agayatak lata. Tati ayat isunto lata iti pakaragsakken ka. Uray man awanen isuna ti tadennam adalat tatay pamilyam nga mga ayat ken ka. When iti ayat nga kunada kethan nga masapulan dayta, sumangbay latay ti tiyempo nga adda mga ayat ken ka, ngem madimet sigurado no ay ayaten na ka. At damit tay kunkunada nga no ayatem ket ayaten na kamit ngem hanak sigurado nagpaiso dayta. Glokon yan tinaramid ni Kadanim dyan ba sa Trinidad, makapasangit makapalek ken makalwasit nga kulada. Dagiti saludsod no anya kaditi ayat ket sapay kuma tagday tina nasakduyo no anya kaditi ayat makapasangit makalulwa wenno makapakatawa. Ayan. Daytaman nga daniw ni Kadanim dyan ba sa Trinidad dagyamanak dagiti saludsod nga anya kadi iti ayat. Wen saludsod at man kada kayo meten kadaniw no anya iti ayat. Ayan anya nga ta iti ayat agpaiso ket dadamagek man
Ngem para kanya kiti ayat ket makabuyat. Makalwasit no maminsan. Ayan ni Kadaniw Everin Ricanor Biloria, katawa nga katawa. Ayan. Nagluloko kayo. Alagata agyaman na Kadaniw Jen ba sa Trinidad. Ket daytoy ti sungbat ni Sir Kadaniw Conrado Lolo Pabiona iti Ilagan City, Isabela. Tay tinatakaw nga ayat. Apay at nagkumot ngay. Delikadon sa. Nagloko kan. Ayan kata sakbay naman mangrugi kata kablawak man ni Kadaniw Junior at Bincula. Ay na. Ayan, ulitek man kablawak ni Kadaniw Junior at Bincula iti Virginia Santo Niño Fire Cagayan. Ayan kastameten kini Kadaniw Roldan Mariano. Ayan na imbang ngarabi ket kablawan na kano iti taga Santo Niño Cagayan. Kadagiti kakabsat ko Ciudad Dominic Leonora. Ayan ni Salvadora. Ayan ni Nanay na Salvadora Mariano. Idol sapay kumatamabasam kumati request ko. Jaya Paskong darating kunana. Alagat Kadaniw. Alagat ibasak meten dahiti sungbat ni Kadaniw Sir Conrado Lolo Pabiona iti Ilagan City, Isabela. Taya tinatakaw nga ayat. Aduda dita pudno ag kaywara. Ilimlimed nga relasyon pudno nga bukbukudan da. maturog na kasana gore ulitig di Daniw ko nagalasay nawani. Ayan na pasensya ka na Kadaniw Conrado Lolo Pabiona. Ayan ulitig tay Daniw ko para kanyam. Kapaturugan ng muteren. Ayan na medyo seryoso tayo pa lang. Ayan. Awan na makakonsentrate tay Daniw ni alagat basahin tayon tay Daniw ni Kadaniw Sir Conrado Lolo Pabiona tay napaulwan iti tinatakaw nga ayat. Aduda dita pudno ag kaywara.
limlimed nga relasyon pudno nga bukbukodan da. Dida kayat adda maka wenno dida kayat adda makadaplot kanyada taumangan isut mangirubo mangisagmak kadakwada. Awan pulos pamalatpatan nga dayta nga rikna umampayag dito'y kaunggan makariknaak met ayat iti tao nga adda ag tagikuan. Ayan delikado dayta kadaniw. Ket daytanagan no met iti naipukpukawnan. Pinilit ko nga ilimed ngem kaunggan puso ket agkedked. Aklunek ay ayaten kay tinalimed aglalo tay agtagikwaken ka gayem pay anasinged. Wen kunak daytoy nga rikna jakon ibuksilan ngem unayen ta daytoy dila na ilawan nangakin ka na isawang sigod nga nagkidawnak iti pamakawan nga kunak saan kumaiso umanay nga gumurguraan ngem anyan unay nga kigtot ko diin patay mo't tamudom to'y bibig ko nga kunam agpada talang ipitpitik ti puso niya nagganasan talimed met gayam nga siyak tay inay ayat mo ragsakot aglaplapusanan tadagitirik na taagpada met gayam ngem dagos lang nga siyak tay agpangadwa kasanon ngay numatiliwan ta. Delikado. Lalainga makadani wa Conrado Lolo Fabiona. Ngem kunamet nga bahala ditan. No anat mapasamak makamulatan. Dakes man dagitoy mararamidan na pagustuhan. Napagustuhan met ayat nga aglaplapusanan. Check amo no kaano nga agsardeng dagitoy nga rikna awanen makatubeng. Panagriknak sarangin wenno sarangan dataman akaas-asa nga buneng. Naku, delikado kas-asa nga buneng. Ayan sumapol paylay ti nasulinek nga lugar wenno nulemeng ala dabalak na. Ala nga rod ket kastan gudlak lata kanyata nga duan. Anusan ta no data ket matiliwan wenno madaplutan sigurado agtong palbiag tadjay kulungan. Nako, delikado. Ayan ni akadani wa Conrado Lolo Fabiona. Kat delikado lalaingam. Alakata daytoyen iti balakad ni kadaniw balakad na kano kada kayo. Ayan apay kada kayo ngay kada kami kunam ayan balakad ko kada kayo papagayam dakes nga aramid di kay rugrugyanan numan pay da kayo iti matiliwan wenno di kayo iti matiltiliwan adda ni Apo tay nga Diyos kada tayo amang wanwan kunana. When agpaiso kadani Conrado Lolo Fabiona keta iti aramid nga haan nga nasayaat ket adalat ta iti pagpatinggaan na. Sapay kumakakabsat ken papagayam keta panunutin tayo nga nalaing dagiti gargaraw wenno aramiden tayo tapnuhan tayon to agbabawi iti kamaudyanan. Ket sapay kuma
Ta itinal daw aldaw ket malawlawagan dagiti panunot tayo wenno kapanunutan agraman iti puso ken rikna. Tapnohan ti makaaramid iti makaniwas kunana gayam. Makainaw na. Naihaw ko rin na medyo namululaksa. Ayan, basta makaniwas ko ng latan. Sudaitan. Ayan, sir, dumngeg kangan laing madilag basbasol ken bakit mo kunana. Ala daytoyen kakabsat ken papagayam. Tay daniw nga niya tinatakaw nga ayat nagmamahal kahit bawal. Liko agoray naman. Madinsa. Ayan, maikaniwas kung na nagyaman ang padli. Pinilit ko iwasan ka dahil ako'y nakatali na kay isang dilang kanabis. Minahal ko ng tapat at hindi magbabago kailan man. Ngunit habang tumatagal, sa akin lalo kang napamahal. Ang puso ko'y nalilito dahil sa naramdaman. Ano ang aking gagawin na malimot ka? Nagmamahal ako sa'yo, nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit ko limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Tulungan mo naman ako kung paano makalimot at paano sa tabi itong nararamdaman. Nung aliw na nga ba ako sa'yo? Habang tumatagal, sa akin lalo kang napamahal. Ang puso ko'y nalilito dahil sa naramdaman. Kamali na gawin na malimot ka. Nagmamahal ako sa'yo, nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit ko limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Mamahal ako sa'yo, nagmamahal
puso ko sa'yo sinta. Pangako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi ang tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal, ang dudulot sa pag-ibig natin na magtatagal. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Alam kita kakabsat, ken papagayam. Kita babayan day tinga kanta, kita ganda din tayo mo tinitiyag pakada. Ayan na noan yaman itiyahan ko na ipatangatang request. Kaya nakablaaw kita intun maminsan tumanin nga intayo pa nagkikita. Ayan ni kadaniw Kadani wa Conrado Lolo Pabiona kita agyaman na kiti adani nga naputar mo gini kadani Jen Basa Trinidad. Ayan iti pagraragsakan ta iti rang arabi. Ayan kita naimbag nga rabi kini Manang Ella Vicente Almanon. Ayan ni partner Marisol Gerardo. Ayan nagandang gabi partner, request ko man yung ikaw ang dahilan. Kunana. Ayan kaya timang namnama ken ka sagol ko ken na Marilex Banan Buyugan. Aya kita dagita request yo kakabsat ken papagayam kita intun maminsan tumanin. Ala daytoy taya 7-6. Request ni kadani Wasel Barnacha iti Ilagan Minabang Ilagan City Isabela.
kata bumawi tayo ton bigat baring no masapa tayo kata ikan na tayo ni Apo Diyos iti napigsa when no pigsa iti naldaw-aldaw ingga na rabi. Ayan, nagyaman ang kama ng Ella Vicente Almanon. Ayan, kat basta digayahan ko na ipatangatang request kita bumawi tayong tuntun bigat kita sapay kumata ang kakadwa tayong tumanin. Ala kata gundawayak meten iti agyaman kada kayo iti dayto nga kanta ni Manang Ella Vicente Almanon, kadaniw Jan Basa Trinidad, partner Marisol Gerardo, kadaniw Junior Advincula, ni kadaniw Raisin Biernes, ni Padli Marites Concepcion Remando, gayem Jonalyn Ardiles Jose, kadaniw Sel Barnacha, ni kadaniw Everin Ricanor Viloria, pagayam Kat Kathleen, ni Buddy Jonathan Orlanes, ni Manang Nicole Alexalen, ayan ni kadaniw Condrado Lolo Pabiona, kadaniw Maribik Parungaw, ayan te Daisy Ubinya Madamba na imbag nga rabiim kunana, ni kadaniw Jan Hele Hermano, ni Manang, ayan nasapsapa yung kadaniw 2am na ring nakon kuna ni kadaniw Eduardo Paulino, ayan agyamanak, ayan ni kadaniw Maribik Parungaw agyamanak. Alakot syempre dita na barangay tayo, Barangay Bantay Solana Cagayan, at syempre dita Laod Amyanan Ingana Abagatan Bira, ayan dita na pangrunaan kini tatang tayo Crisogono Dagyo Jr. aka Roman. Siyempre, kastametin kadagiti opisyales. Ayan ni Auntie Chari na imbag nga rabi. Ayan ni Padli Marites Concepcion Remando agyamanak. Ni kadaniw Catalina Casco, kadaniw Renz Garma Manuel Belango, Lola Poleng, Lola Punyang. Ayan. At siyempre ni friend na Melanie Ingaran iti Temlique Baggaw Cagayan. Kata alawen dayti pagayam yo Mr. Daniel kanayat iti Barangay Bantay iti Solana probinsya ti Cagayan. Ket syempre iti kaininungot tayo iti agmay may isang puso rikna ken batikulang. Ayan ni Mama Marie Chris Chavez Aquino iti San Isidro Santa Maria Isabela. Ayan ni Manang Gia Bilango, Manang Pusong Bato, Manang Marlene De Leon ken Manang Divina Baksa. Ayan, good night kada tayo amin kadani wagyaman idol ti adu-adu. Ayan katawak dayto nga adwa kunani kadani Daisy Ubinya. Ayan naimbag nga rabi. Ayan ni kadani Melanie Garan pagyamanan maninserti in paay mo nga oras. Good night kada tayo amin kadani wan ngawan ti labas na. Ayan ni kadani Ashley Rances, kadani Manang Evelyn Ricanor Viloria. Ayan, bye-bye and God bless.